Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa tabibi kulubina wa maulana Muhammad. Setajah angkat tanganah. Saya babayu Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi al-huda Al-mahdiyyin wa gurril mayamin Wa man iktafa atharahu Wattaba'a hadiyahu Bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Ayyuhal ulama al-ajillah al-kiram Setajana para ulama, para kiai, para ustad, guru ngaji serabu malam semangkin. Wabil khusus selerana semolja Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, bencukenan Kiai Haji Ahmad Fauzi Damanhuri, Kiai Haji Abdul Hakam Masduki, Kiai Ubaidillah, Kiai Abdul Wahid, Kiai Ahmad Rafiq, Kiai Ali Mutin, Kiai Muhammad Hafi, Kiai Ainur Rafiq, dan seterusnya para ulama, para kiai, para ustad takmir masjid serabu malam semangkin mantermu ke seterusnya paring nalanceng umur sehat wal afi Allahumma amin ya rabbal alamin. Bencukenan tak lopah thank you. Cukan tua akidah setajana para ulama, para gia, para ustad sareng guru-guru ngaji. Bencukenan setajana para pejuang masjid at taufik sela ampon atingkel tunya tua aki thank you kingkian malolo weh bapak keluar lop antarmu ke setajana para ulama, para kiai, para ustad, guru ngaji, pejuang Islam, agama, bangsa, bernegara sela ampun atingkel tunya yang kaatera cita sarang Gusti Allah. Pamasok asarang sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin wa ya mujibas Sailin bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Ya na'udzu bika siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para hadirin, para tretan sami muljah. Kula ben sambian pun alhamdulillah tak rang-korang mulai bugela oleh seraman dari Kiai Habibi cek pon ki bener bencukan saya guru Kiai apa saya Kiai Ahmad Dahlan antarmu kederetan kilian ilmu dari ulama, dari kiai, dari guru tetiakin ilmu semanfa tetiakin ilmu sebaro tetiakin ilmu nyambih keselamatan tentunya akhirat. Allahumma amin. Kula merangaki seterakhir guru Kiai Ahmad Dahlan lagala ilmu deretan ilmu nikah tergantung nah mon setajana ilmu nikah abo mon la
dari Gusti Kanjeng Nabi paste bagus pastilah letak kira coba cek nyaman dari Gusti Kanjeng Nabi. Mangkan aku leben sambian seteja nikah bila ngaji cek lepelean ning cek lepelean kia cek lepelean ustad sarang guru-guru ngaji sepenting andi ilmu orang soleh orang bagus ngaji. Mon beni kiai karwa tak ngaji kakek lepelean reken kacang cek lepelean dretan ambu pon para ulama para kiai ni kata toman nyalon tak toman nyalon pilpres tak toman olena calonan ulama orang alim orang soleh nikah pelean pelena Gusti Allah jale pelean orang sepenting bagus sepenting mapan kedinga beb aku nggak cocok sama ustadz yang itu terus makin cocok pas ke laki ya tak. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, kula ada bunga nikah ni kemalai kula bersambian nikah bisa move on guys, move on, sadar. Cek menungsa nikah tada sesampur nah, tapi menungsa nikah lebih banyak kekurangan nah. Penyaan kau orang dan tan kula tanya aning tisa kanton iki tisa apa nyamana bendungan ning tisa bendungan nika bede menongsa saya lebih ada saya korang bede positif A1 dia lebih banyak seko. Mangkana mo na benta oreng kaca ada. Jarang mo na benta oreng tak kaca. Nganggep abenti bi lebih bagus. Mangkana al-kibru batarul haq. Oreng sesombong nikah oreng seta ende nerema kebenaran dari orang sela maksudnya apa beb maksudnya abenti bi melolo ngako bener ajrianya mana orang sombong orang angko al-kibru batarul haq orang sesombong nika isaputaki sareng Gusti Kanjeng Nabi la yadkhulul jannah tak kira masuk surga mun bede dalam atena nika sifat sombong ambu lah Siti Aisyah nikah radhiyallahu anha rajina Gusti Kanjeng Nabi padahal rajina Gusti Kanjeng Nabi nikah Siti Aisyah nikah orenga rat wah salaratin ngod wah bebeja. Jadi jarang tak ada pentingin lah yuk sobu. Nyamanlah umul mukminin. Jangan nyaman umul mukminin. Ada penting. Wati nongku teretan. Nikah tanya aki sarang para sahabat. Ya Sayyidah Aisyah, orang sebagus nikah, orang sekatina apa? Idza dhanna annahu musiun.
Orang sepekus ruah, orang se apang rasah abe encu, coba, edi ngaki. Mon beda kancana, polan kodung tak pada. Polan setelan na aping, se yang kui pas bungo. Datang dari jauh kita ada Pak ikutek kan aja. Siapa lek datang kena kaki saya cekal datang. Apa lek? Istilah tahu aping setelna ya ngakui bungo aja. Bade tadi saya ngaji ya. Sapaan guys. Ya Allah. Ya mon kake apa ngerasa teropade cek kun karo abenta mele ya cek kun karo odi rasa beb tan di obeng dengan bekanjeng nabi make sahabat karo kelambin tak pada sareng Gusti Kanjeng Nabi kelambin karo tak pada sareng Gusti Kanjeng Nabi ten Gusti Kanjeng Nabi tak toman lituli tak enggak orang bendungan menakarongku tak toman ting tuti nganja tak toman apa kok karena menongsen kesetejena tak ku tupa tak kira nemo seba makilah situng ba pak makilah situng makilah situng lo bengasa situng bapak situng embu tade sepa ya sepa ada apa ke mak kutu nyari saya cocok mak kutu nyari sepa saya pada kula tanya ke sambian yu orang sepo ke anak beda tak cocok kah beda anak ke orang sepo beda pak tak cocok kah banyak ego siapa kar engki bu mau letak pada bagi nah makiring tu wana eting tu emak mengkayu bagi siapa ini bukanku bener bebtunya ataukah bebtunya letak cocok mangkana cek leburnya reseco jadi orang sekatin apa beb tabuna Gusti Kanjeng Nabi warda bima qassamallahu lak jadi orang seandi ateh senare nerema andi tetangga make tak cocok nerema alhamdulillah Gusti makilah tak cocok abdi neki ibri tatang kedai ya kok coba no tatang oh apa le mandi tatang ke ngari ya monang kok pendem di odi tang ke ngari ya badhe tadi sengaja mak banyak gap Allahumma shalli ala Muhammad bangki deretan tak kira nemu saya pada make kelaki sampian yuk kelakin sampian tibi beda tadi tak cocok kah banyak iko pak sampian pak kula tanya ke sampian kerajin beda tadi tak cocok kah banyak dia pedulah apa cek lakar ongko yuk tak kira nemu yuk saya cocok kak ruah tak kira nemu saya nerema
cek kun karwa celing ka oreng tongok roka malaok roka arab pale ya ruah akabin kita oleh 5 tahun bisa bangun Roma tak ngak kake jadi ya lakin nalek diaki kata tang cuba tak cuba dosa tak dosa oleh dosa ambu neng sambian mulai joko bi tetangkena kaki mak endek le andi laki ngak arwah arah apa yu aduh laki nak kaki rosalacu tal melah hat odi boleh ki sambian asokor yu laben ben sambian tina le make tang laki cuba tina make tang laki melarat di sini keben sambian saya penting ate jem kaya make gon tang suwot praten make gonteng soki praten mun nyakein mak buang kan Allahumma sholli ala Muhammad aba syukur dak Gusti Allah alhamdulillah ya Allah abdinah ibri laki make be coba tinggal Gusti saya penting mainan na di wah gua umpah main mati dia remah bang ada soki gonteng tapi mati mainan enggak artinya apa banyak jalan untuk bersyukur kalau segi positif setelah menungsa ni pasti andi kebeku pasti andi kelebihan sokoren cek melolo ngok angkana para hadirin para deretan kulaban sambian seteja dalam peringatan Isra wal Mi'raj nikah ada pak lah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekto perjalanan mulai dari Masjidil ilal Masjidil alladzi barak haulahu linuri min innahu huwas samiul basir bekton Gusti Kanjeng Nabi tengah perjalanan Isra wal Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi ambu ka ade beda telaga beda cek mongkua yu bandungan cek mongkua bendungan aing cek mongkua danau encan bahasa Indonesia na danau encan ring Madura apa nyaman somper ya somper seanyama aing zam ternyata Gusti Kanjeng Nabi ini kayak pandiin Gusti Kanjeng Nabi ini ka mandi anapa beb mak mandi pola Gusti Kanjeng Nabi tak bersih beni masalah tak bersih Gusti Kanjeng Nabi make tak kesokan mandi 2 tahun sajen room napa sajen beceng sajen room orang dina nih roa iya cek sampai 2 tahun abid kilo coba seminggu cek mandi montak yuk doyun kapi ya Allahumma sholli ala Muhammad lah ini dijadikan simbol rujukan yang kita fikih teretan orang mon ngadep pada Gusti Allah salat fardu nikah ditekankan sareng Imam Syafi'i ini mon bisa mandi kilu karena mau menghadap kepada Allah zat yang maha zat semaha maha male abe beden bersih lastare kak dintok
Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika beda taretan. Atena nika dolo menan nika Gusti Kanjeng Nabi nika bersih. Beni polana Gusti Kanjeng Nabi tak bersih. Lemapan. Napa kok? Orang nika pelajaran yu kakui kula ben sambian. Orang nika yu makinlah ibadah tak khusyuk. Apa jeng umpaman tak khusyuk. Kita apa kena cerita tak khusyuk pada remah boleh. Cak khusyuk ni kerepot. Khusyuk ni kerepot la khudurul aql wal qalbu jabhu ala Allah. Orang khusyuk ni kutu pikiran ate mesti tung dek Gusti Allah ni bareng saya melarat yu. Melarat kula bae make celok ha. Beb engkau mau nak bejeng, kula mau nak solat, alhamdulillah ternyata sampai semakin tak khusyuk. Tak khusyuk. Ada engkau jujur ngebela mau tak khusyuk, ya kau tak suk mu khusyuk, ya lah tak khusyuk pada ada mati nak make tak khusyuk. Sepenting apa? Abajang, make khusyuk mau tak abajang. Hai gua. Tina lah make tak khusyuk sepenting apa? Khusyuk ni repot. Cak kula baik kelak solat isyak pada tak khusyuk ni. Pajang Allahu Akbar. Tuh ke Bandungan ni. Selabeti beremper akhirnya deking kau. Bare positif A1. Kula tak khusyuk. Kula tanya ke sampean daerah kantor beda saya khusyuk yuk. Beda. Sampean khusyuk, saya kelak yang meranyung, wah, khusyuk. Ada melarat. Tina makin tak khusyuk, sepenting apa? Apa je? Makin nak santri gula tanya, beb, katina apa beb menoreng sedekah beb? Kutu ikhlas, napa kutu banyak beb? Kutu banyak. Tina makin tak ikhlas, sepenting banyak. Nyombang ke masjid, kula nyombang beb ke masjid beb 10 juta, tapi tak ikhlas mapan. Maka ikhlas mon 2.000 rupiah ke bayar apa? Inilah maka tak ikhlas. Sepenting Allahumma shalli ala Muhammad. Dan te ikhlas bila nyari orang ikhlas. Sambian mon nyoba orang ikhlas, mon nyoba ngetes ki. Nya ring dina re bendungan ring ikhlas kapi apa nje coba sampean nak ke bayi acara ngakolen napa saya buare onceng datangkeun seket biki mari maca yasin maca tahlil mari mauido mari tua pas keluar sampean ki sekelangkong sedaya Allahumma shalli ala Muhammad aro make kiai nalenga ada nasi bener Makai sekancaan salang jeling. Makai bi ini nak tokar bahamu. Di mak saya koncekan ke Malau. Apa nak? Ada. Bener. Melarat nyareng ikhlas yu. Jadi sampean cek lebur nyareng ikhlas melarat. Mon sampean tero nyari ya aben tibi pa ikhlas ada sambian pe ikhlas ada. Cek nyoro orang soro ikhlas aben tibi tak orang soro po khusyuk. Tapi aben tibi tahu enggak kulit dari ada ngebala kok lakar bejeng lakar tak khusyuk. Angkan engkau teti orang tak ada model je, tak ada model lah biasa enggak ria. Daripada remak ya. Waktu lo aduh apa? Engkau makin lagi imam masjid berdening Roma aja, ialah sah biasa makin lagi celok habaik punya apa? Ialah sah biasa, takbir biasa kok ya Allahu Akbar. Wes dah iya. Tapak benyan kilo model, walau nanti imam berdiri masjid pasagaya, model lepas ada. Sufu-sufusakum fa inna kataka fi shalah. Cering makmum ring kedua. Soro peloros bi apreng dua dia. Sah biasa bemare. Tak pahto lo tang pada tangan. Orang tang pada tangan ni kales. So, cek tang pada tangan tadi orang sah biasa.
takbir ngalak sabi asuk patulo Allah Allah Allahu Akbar. Aduh. Ang ketemu orang benga ni ketak-takin kaleng dari budi. Pola mak beres. Sa biasa. Orang nikah leburan sewat megawat napa saya biasa, Pak? Positif A1 dia. Nero ahlaka Gusti Kanjeng Nabi makela ratona nabi ratona rasul ratona para ambiyatan Gusti Kanjeng Nabi pernah yuk Gusti Kanjeng Nabi nikah sitong bekto Gusti Kanjeng Nabi dikenai ia tasa onta taretan Gusti Kanjeng Nabi nikah ia tarente eren sarang bu embu bek sepo Gusti kak dinto Gusti nika Gusti Kanjeng Nabi toron napa bu nika deeren Gusti kangku panjenengan engki sakalangkong nika Gusti Kanjeng Nabi yu surbana buka ayam par to oju wah aremon benireng penter tak bisa dah iya Allahumma shalli ala Muhammad lastare tojuk Gusti Kanjeng Nabi deeren seeparengaki buka lastare buka celok sahabat lah kan lebur-lebur na Kanjeng Nabi Pak mun ada karo nyelok setejen karo celok lebur berbagi Gusti Kanjeng Nabi tak ngareng dina bila di apa pan oleh lakena oleh cukok kok sapeh oleh sate saya sempan bekak malau kak beri kak ano le atare bok ya terenak sempan dia kulkat bener hari ya orang ngerti setanian ya Allahumma shalli ala Muhammad Gusti Kanjeng Nabi taretan dari mapunga orang maseneng orang sarang Gusti Kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lastare adua sarang Gusti Kanjeng Nabi se nika lemak seleran karo lemak yu maseneng ke se sahabat sing ngiring bade sedin Pak sonika sedojo karena masana bek salabek acen bek baru tapi Gusti Kanjeng Nabi ucap lakala akhlak luar biasa menyamat melemak bu saya alhamdulillah bu sekelangkong tak toman abdina bu ada nengak nikah mabunga meseneng orang ngaring bendungan dia ya Allah ya terinta tangki ki yenyi salah yenyi ki iko men bila kaki saya mabunga orang bila arapa makun karo lebur nyareh kakorangan na orang arapa cak aben tibi juken ko orang aben tibi pada andi tu sah aben tibi pada andi salah kula ni kayu saya jeng nika saya colok al-mukarrom nika Arya raton na tusa rayu tusa kapan ti beneko ingat malam semakin nika kamu secara akhlaki kelenon saboran kula juk tojuk bede yatas ngak nika cangkolang napa boleh saya pidatuin saya sepo ngak katia panjenengan kula ki umur 30 sangat nika bu embuk bede saya umur 50 Pak Bolo bede saya umur sebita ki kan lebih sepo napa boleh saya atas toreyu kula tanya ke sampean jawab Pak pakompak mon bede nak kanak melei noreng tua aro sopan apa kurang ajar lah jawab pakompak mon bede nak kanak melei noreng sepo aro nyaman sopan apa kurang ajar sopan nih gua abang lakat le nika secara akal yu secara akal senigel
Lama ke kula ni ke beda ke korang na juga malai sambian ni ke cangkolang. Bejen saya sepo malain sengo. Sengo dan ni ke saya bener. Beda apa panitia ngonceng engko. Jauh cek ring cangkolang. Lebih sayang saya po sepo malain panjenengan ni kayu. Lebih tak cangkolang. Dan ni ke para hadirin. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi mapunga, demi maseneng, demi macemper, make tak nyaman kebelenya nyaman. Make berui kebele lemah. Anapa kok aja ge atena orang selebur aja ge atena orang kencer nerwah pada bi orang asolat 1000 rakaat. Arah. Nyaman tak nyaman? Arah. Leburan mesake, napa leburan meseneng? Meseneng. Sampean tak usah salat tahajud pun, tak usah salat soh. Le meseneng kata tangken. Meseneng kata keteretan. Meseneng ke epar. Kencerna pada ben orang asolat sunnah 1000 rakaat. Nyaman. Lemak lah make tak apa je solat tahajud sampean tak rapo kalau seneng aten tatangkeun. Makelah asolat tahajud. Makelah apa Senin Kamis. Makelah melolo khataman Al-Qur'an. Biriton, opo ngadakan 10.000, 20.000. Maka datang ke amit derin husuk si abirit. Amit yuk. Maka laki na datang lek kopi lek. Lah beda tak ada bini ngaji ya. Iya. Padahal birit ngaji mon celok ben selake lebih wajib nyanter ke sela. Dia ada mayu. Saya tandi lagi. Lebih wajib ke sela. Laki, ia tak tahu cereng saya kebayang ke hukum bening kok. Engkau tak rok norok lambat kula pun karo madepak seneng iya tak seneng ngireng sambian. Mon atu kaah dek Gusti Kanjeng arwah kubur na kita ngalle bede Mekah bede Madinah. Pola bede setu ka protes langsung enggak sah. Cak tu kagak kula madepak karo tak rok norok bekto rapat kula lambat. Kun karo madepak seneng iya tak seneng pecaan. Tak samaksa kok. Ya, wajib lakar Islam ni tak toman pemaksaan. Islam ni rahmatan lil. Tak sama maksa orang kun karo ma dia pak lebur iya tak lebur iya. Buktinya apa? Toman ngiding sambian. Beda orang tak apa jeng ipor-por bi malaikat. Toman. Tak toman apa jeng ngereng. Tak apa jeng ngereng. Masuk swarga ngereng. Masuk neraka ngereng. Kok tak rono mak tadi ngurus sambian je yang kok ngurus abek tibi salbut. Kita itu mau bener apa? Engki para hadirin beratatan. Ampun yo. Ampun teretan. Lostare kak linto. Wirito nyak mabenyak tapi mon ki lebur arasanan datang. Makilah ahli tahajud, ahli pasah, ahli ngaji, ahli wirid, tapi ki lebur pak medepak bentak. Dari Boro pakate, dari Timur pakabo, dari Lao pakado, dari Dajah pakala, salbut, tetinah percuma, sia tina kake, make apa jeng tak husuk, tina make kake orang tak ikhlasan tapi lebur sedekah, make tak ikhlas lebur sedekah. Ya make ikhlas tak lebur sedekah kebaya pagi ya. Tinalah make tak husuk aso.
Salat mak kita ahli tahajud, mak kita ahli pasah, sepenting ngelakonin salat 5 bab apa sah bulan Roma. Tapi saya penting tak lebur abentaan. Tak lebur arasanan tatang ke tak lebur abenta kecubena. Lama la lebur abenta kebegusena. Reng nikah orang seekoca min ahlil Arya mangkano ning agama Islam ni kata kutuh ahli ibadah tina makita ahli sepenting saya wajib lakonin tina makita ahli ngaji sepenting ngaji tina makita ngalak dujus ngalak semakro pada mon tak bisa semakro selare mon selare tak bisa sehuruf tak apa lah ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Shadaqallahul adzim. Tak apa, siapa sing ngucap coba? Dan nak empor perben kok. Aja tak ada ke apa yo. Saya penting laku kalak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Lam. Sadaqallahul adzim. Alif lam mim kalak teloa apa tak coba siapa sing ngucap coba siapa sing ngucap dosa ada sing ngucap dosa ulama situng ada sing ngucap haram ada sing ngucap dosa mapan saya penting istiqomah tina makin ngaji sekoni saya penting tak lebur arasanan makin ngaji na banyak auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim bu dina atulit yu malaon kakiro yu mele sepeda apa musuh ala ko apa ko cuk ning tadu kelakon mak mele sepeda beda apa ajari ya lebur ngaji tapi ki lebur arasanan orang tina tak usahnya banyak nih sekon nih tak apa mon sampian nih ke enteng yuk seberok nih ke seberok di atas nih al mukarrom wah nih ke berok aku berok mon sampian enteng orang bini si andi laki nih kata andi tanggungan tunya tandi tanggungan akhirat pun sampian enteng monaria Abu Anika mempas tak tanggung sebini atau karta ngiding pak atau kar mangkana tetireng laki ni kebeni nyaman nangkung tunya nangkung nih kakek laki nih kakuk laku bila berdening akhirat tak usah nyari mau soreng lain sambian tak usah ki atau kerabi tetangga tak usah mau sona sambian ku laku Arya bini nanti saya kalau nih kakek ben malam roh saya kebayaki Roma tingkat 5 10 melaki mobil kelong kalong anika Arya guys jadi sampean tak usah nyari to karat moso lain ari ku laku dadi mo ari senaki kula Gusti selama udi ning dunya tak to mandi ajak salat berjamaah Gusti ari positif A1 lah ajak lekar debune Gusti Kanjeng Nabi reng bini senuntut ka adek ku laku Pak mangkana sampean pompong samangken bulan Recep pabanyak minta saporah ke sebi ini minta saporah sampean cek gama gaga dekik kakek mulai dekik kakek mulai langsung lah minta saporah ke sebi ini dua sayang apa nih ya kok cek mari pengajian kurung kok saporan kakek saporan kok apa sih lakar banyak tulisan yang laki ni kegereng bini
Ada mau bahas, abu tak mari semalam. Reng bini nih kak, abu Tore, saya ngandung, saya bini, kenapa saya laki? Hari ini saya mengandung. Sangang bu, ajolon. Nyabek atas ke bawah. Apa boleh bila muka belu, muka sanga, antara kejeding roa perang. Saya bini telah ngucap apa le? Kak, antara kejeding kak cukemi kak engkau kak. Tonton lagi kak engkau kak. Aduh, lemangkat tulis TV eko ah. Kaki mun tak bisa pelak ke bini saya ngandung, siapa pengandung? Boh, sampian maoning beb, apa jangan kok nonton tang bini? Kok kontang bini nelpon minta tolong, tuli berkah kok yuk ke Roma. Jangan kok saya mengandung. Masa aja lo kena orang. Ani ada ini ada tirai nakek ruang. Cek dus no dus ikus teh kanjeng. Oh di gaya tak pasaya takkan dah yang mana. Cing dah bini nela leparak ngelairakin na bedening bidan bedening rumah sakit. Buruk. Letak no kui sekali. Reng bini mon ngelairaki thank you taruh nanya. Ngapa? Dari mana? Kelakon reng bini. Perang reng bini ki. Ki perang. Toku iben kake. Bajen rembi atau ku iya le. Sallallahu Muhammad pasabar le iya le. Iya sayang. Iya sayang. Mas, iya le. Iya le. Daya. Kun karo se bini ya teraki ke bidan. Tinggal dia pak ke dokter kula pasrah ke ajunan kon bu bidan. Semengandung ah. Allah. Tinggal mari ngandung mosok potos tangki, ujek tak potos tangki. Terus dah iya. Ada benih joget hari ada iya ni. Bener. Aduh macam ada iya di rawak pakun dah iya. Saya laki, tong mau gontong dah, wat magawad dah iya. Bener. Ambu kakek. Tak bisa makna sekali. Dimana bila anak sakit, thank you. Oh, bila anak sakit, tedung tak bisa gentang sekali. Mereng malo anak isabe. Bun mereng dah iya saya tedung. Bener. Anak nangis, saya boleh. Anak, saya juga boleh. Semalam sampai sop. Ya, ini para sop buah ki aku tek ngelep dari budi kita. Oh. Mak tek kenyelep sebini jangan kau. Cek le sebini le sop. Dia makai cek ke sebini dia. Neser, jadi iya dati reng laki, dati laki siapa ngerti? Ngertian bejana saya bini tepak nyosoin kaki roba de esokon nah, pecet sokon sebini benyel ya sayang, nih seriya, jadi engkau tak andik ngak kaki le, andik kaki ngak apa? Yang kau tak andik ruwa le, saya dua yang coba bisa yang le, saya dua jelek sabak kan kok, kan de iya. Kakek bah norok nyoso sakit. Saja salli wa sallim daiman
Allah salli wa sallim daiman. Allah wal ali wal ashabi man. Allah wal ali wal ashab. Sedajah seranying salli wa sallim daiman. Allah salli wa sallim daiman. Allahumma salli ala Muhammad. Barokana para ula, barokana para gia, barokana para ustad sareng guru-guru ngaji. Alhamdulillah. Engki para hadirin berhadirin. Popong bulan Recep banyak minta saborah. Nomor situng minta saborah dak Gusti. Allah. Nomor 2 minta saborah ka orang sepo dua minta saborah. Kataretan minta saborah kalake minta saborah kabini minta saborah ka anak maki ka anak ro minta saborah kake iso kutan di dosa. Kimon Kanjeng Nabi ni kayu bektona salat Gusti cek nyaman nak ka anak Gusti Kanjeng Nabi ni kan di kompoi 2 nyaman Sayyidina Hasan bin Husain. Isale nyaman nak ka anak ini mah bede nak ka anak tak masakat, Pak. Setuju nak ka anak masakat makin kok lembek ya pada masakat naik nalar dia. Ini nyaman nak ka anak kene. Gusti Kanjeng Nabi bektona salat Sayyidina Hasan bin Husain nika alon tak dari ada ke Gusti Kanjeng Nabi 2000. Napa Gusti Kanjeng Nabi mah betal salat punten? Bila mare asolat Gusti Kanjeng Nabi rangkul kompo ya 2 nika. Insyaallah anak soleh waladun soleh pada iya. Mon kikir ka anak karo ngak nikah yu. Waladun soleh anak soleha, anak pinter de iya. Engka ke cek nginjak make anan ben kake. Aduh, ada. Walan minta pelempungan, mak. Bener. Nak kanak keni mau pantel liki. Sajian ambun apa sajian deti? Yang deti. Moro cambu terus nengen. Bener. Iya. Sampian yu monobi anan sampian tibi kita balik apa boleh saya cobi bagian dina yu abah tu sayu aro nak kanak ke ni tak endi tu usah beb masakat beb karuat ye di mabede nak kanak tak masakat sampian monandi anak bek masakat maca akhirat soratan. Sorat napa beb alam nas roh laka sod wa wada'na angka baca aki teloka pasro pagi yu anak soleh anak soleha bila saren enggak yu anak soleh anak soleha de iya mon anak bi kaki banyak cobel bundinaan pere sarap keni ibundin nari ada bagian sarap rawan kapi mulai kening cobel arwayu agarain bila ibelein tak tuli tak tahu mangkan bi Gusti Kanjeng Nabi mau nak keni cek to kol kudu tahu ya mangkanya dinak benikun karo cok lo kena kebapan kaki kamu tak tahu atau ya bila ibadain ngaji ada alif cong alif
deh. Bengki para hadirin barada, nikle nyamana ahlakah Gusti Kanjeng Nabi. Anak mun ya ciri akhlak mun iki geni, make nakal karo celok. Nak anak geni, yu make kuda lambe. Sarang ummi karo celok. Ya dena. Balon minta ariam, minta permen, minta ni celok buni. Ya dena. Papangku kula sarang ummi karo rebe, sabak kanto sampai peluk kula. Iya nak, deki monumi andi PC melihakin ya. Ya anak soleh ya, anak genteng ya melihakin ya. Neng tak neng. Neng napa tak neng? Neng moni penting nyaman mon sampean jareng. Mula kadung pakel datang budrek ka. Oh bu. Maki anak tibi kata ikakan nah. Ma minta pesen apa? Seto. Bapak guru datang dari Roma. Polen lebet ya terus semprot. Ari boleh kenau ada je gelak. Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa polen nah? Karena aku leben sambian yu ate ni kata tampe. Tak tambahin. Napa bib tampe da ate ni bib? Saya nomor situng tampe na ate. Ni kaleo-leo Gusti Kanjeng Nabi, Pak. Gusti Kanjeng Nabi tatkala ada Pak yajuna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Kanjeng Nabi ini kayak tarik sareng Gusti Allah. Ngucak ya Muhammad, minta apa kake Muhammad? Wasal tu'ta ibri ben sengkok Muhammad. Minta apa kake? Niki yo Gusti Allah matabar Gusti Kanjeng Nabi. Mon orang kantoh, orang bendungan nikah. Bendungan nikah mon tabar iban Gusti Allah minta apa? Ayo orang bendungan kapi minta apa? Iberi ina ban sengkok jawabun Gusti Allah. Minta apa? Minta apa? Minta apa? Minta apa yuk? Minta sehat. Oh, tak bertaja kau. Minta sehat deh kau mah. Aduh Maria. Aduh. Beni minta sehat nomor situng. Yo ratin Gusti. Glowing. Cak lari ya. Aduh. Cak kun karo antara ke pengajian si aden-den sejam setengah. Aduh dia emak ah. Cak beni antara laki. Sambian menantara ke pengajian tak usah aden. Saaden-den sepenting tak bau, tak beceng pon titik. Sambian mun aden-den iya aden lah laki. Ngiding ya dan lah orang bini mon aden niat mabung ase laki berkeding aki ya laki pokon laki na tibi beni laki noreng laki na di orang bini ni kayu gempang teroan dia kenceran umroh gempang tero oleh kencer na haji tak usah antar haji sambian aden niat kang kuy mabunga alake ni kekenjen na pada ben orang ngelakonin umroh na etremah sareng Gusti. Nyaman tak nyaman? Nyaman tak usah mak keluar pes telo ju. Usah. Anu apa? Mungkin mak keluar kage. Antara sama susah. Oh tero kenjen na umroh kok deki ni kesambian. Langsung praktek lah. Adon kage berat. Oh, pokoknya pasang kapi bulu badai roh angkuy make lemak langkuy mari senika ngangkuy kelampi bak pes-tepes nah setiin kamar kaki ruah kaki sambil mancing lah sambil dah iya kaki mancing ruah kak apa lek ya mak pola terroka loh ada benita dia reng bini saya ingat nikah saya kocak sarang Gusti Kanjeng Nabi orang bini ahli suar orang bini ahli suar suarga ya beni adon-don antar ke pasar saya adon-don cek minor lah bila dapat karo jalan alhamdulillah aku sekarang ada di pasar lo update status
mak cek beliat engkau ngabe sering bini ngaji aja. Ya Allah, kebaik satori, makai ring ketel ya cek rasa rara kena. Ngecek lakar ongku, mon seandi laki kebaik satori ke laki nanti sampai terang ngaki yu, dalam Islam ni ketaritan. Mon sampian yu beda tamu, beni mahram, beni muhrim, beni mahram, beni taretan, beni menjadi orang lah. Pah beda tamu laki, assalamualaikum. Karo suaran sampian soro pajahar mon tadek selake eroma. Lah iya assalamualaikum. Salam. Lah iya jawab jadi takok saya luar aku. Laki na beda yu. Tada. Bila dak deki duhur. Takok beli boleh. Mon kaki jereng kun karo tamu ya tukang paket. Ya Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Getel tak getel? Bal, mon kelakene tibi, assalamualaikum lek. Kudu datang kaki. Iya, hah? Ada kalau berapa hari ya? Hah? Iya, kakek 2 bulan kakek. Melulu kakek bulan kakek belum. Allahumma sholli ala Muhammad. On laki-laki dah tibi karo apa banyak misem orang bini saya misem kelaki nah orang bini ahli suar kemon kelaki orang cek misem tinala makai kang kok deh cek misem torot aja misem tak apa mon kelaki na sampian makai pak gel makai ngol bula singak marin singak datang ke rumah assalamualaikum lek. Waalaikumsalam kak. Encan gelak pegel lagi. Enjak lah kok sabet lah. Ni ke orang bini ahli suar. Orang bini ni ketak repot teretan. Tak kutu tan banyak amalan. Saya penting sampian lebur membunga aten saya laki. Pagempang sareng Gusti Allah. Masuk suar. Alhamdulillah. Napa beb tampena ate? Setero andi ate setenang, setero andi ase jember. Debuna Gusti Allah saya matabar dak Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi niki saya pentah tak minta duny. Kanjeng Nabi tak minta jabah. Gusti Kanjeng Nabi tak minta pang. Napa saya pentah? Umat abdi na Gusti patetiaki umat seselamat dunya akhir. Parengin ate sejem. Parengin ate sebu, parengin ate sesen. Ya monjeri saya pentaban kaki Muhammad. Solat 5 bektok, makelah sengkah je lako ini kayu tampana ate yu. Mangkana make tak husu asolati nama kela tak husu torot. Sepenting apa jeng. Saya penting ate ni kalau bagus. Mak pola kalau ben abe make asolat tak husuk. Kalau ben andi ate saya bagus ibadah ni ka terima sareng Gusti Allah. Amin ya rabbal. Saya terakhir salat nikah ambulan. Sejam lebih lah yuk. Lebih lah. Dah lama? Hah? Ayo mulailah, yuk. Terus tak? Mak reken engkau ingat lagi nah. Terus kak, terus. Mau minta aku orang ke lagi nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir orang ni keteritan mon teroan dia ate sejem teroan dia ate sebu sareng Gusti Kanjeng Nabi nika benikun karo epa konsolat malolo bede buntok ne budi napa beb berjamaah binin pancen dengan Pak ajak salat berjamaah teretan ajak sewajib ngajak salat berjamaah nikah orang lah yang laki Gusti Allah semeenga wa'mur ahlaka bis shalah wa'mur ahlaka bis shalah dia bunyi Gusti Allah dalam Al-Qur'an soro binih ben anan kake jadi apa
Apa jeng orang laki Pak kula ben sambian Pak saya makon Pak nonton nikah salat berjamaah. Orang bini Pak mon iya cek salat berjamaah teretan ate nak karo bunga Pak. Yo bunga tak bunga mon iya cek salat berjamaah ben saya laki. Bunga ke di ngaki bunga gua. Reng bini kan iya cek salat berjamaah kan takbir malol lah abo seneng ate na cemper. Aile salat zuhur berjamaah. Oh iya Kak. Jeng norok kan takbir bae isem selake Allahu Akbar sebini norok aki budi Allahu Akbar Allah cemper adena mon orang bini iya cek salat berjamaah sebisa nampi atendeng bini ini ke salat berjamaah sebelum Gusti Kanjeng Nabi Pak. Karena orang bini ini Pak andi ateh melolo ko orang ini kering bini lah kerah le saya bisa nampak perasaan ke orang nikah sholat berjamaah kula tanya yuk ke sampean saya bisa nampiin ateh nikah dunya napa ibadah mangkan Kanjeng Nabi tak mele duny tak mele pangkat tak mele jabatan tak nyaman teti reng soki ruwa tak nyaman teti orang sabia teti orang melarat ni kenyaman tak mikirin apa mikir apa mon reng soki ni karuwat yu tak ngite tedung lah ni kesebisaan nampin salat berjamaah. Reng bini mentala tak ya cek salat berjamaah beri belanja seket ko 100 ko 500 1.000.000 mak kurang kap ala Muhammad kita retan mangkana kula ben sambian nih Pak beb compok kula jauh beb dari masjid tak kutu masjid mon bisa masjid masjid mon tak bisa masjid compok orang bini Pak mon iya cek salat berjamaah nikah andi ATC nere andi ATC gona asokor tapi mon orang bini tak ya cek salat berjamaah teretan aduh aceling tatangke bisa amdi sepeda motor bisa male mobil aku saya mantelik tetang kemade je bisa abangun mengina komat bener tatang kena ngajak yuk kok laku du malam masa ngepondasi yuk mon bisa kakek yuk ntar karo malam nolongi oh iya le iya nyingke dari sampean terus ke budi bener ada orang malolo di budi na mereka saya laki ada saya laki nyelonyel makin ngatengah malam dari mereka kok bi kakek biler ka bila dia remale ya bila si abang mulai ngata tangkir ada saya laki ada ia malolo Pak ya dia remale sering kok lemare usaha king tadi kakek usaha malolo pulang be mak engko teti ala kakek engko lembe taring soki tak anda melek kakek ada saya laki mereng basongon dia itu tinggal mereng ari tak usah paten yo mate di tinggal nuju temu mah banyak gilu eting tuting ben sebi ini mangkana saya bisa tambahin kula ben sambian Pak ketenangan kebungaan kecemperan benih kun karo salat malolo tapi bede buntok ne budi wanda kula ben sambian bisa ngalakonin leolle dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seeparengin sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala kula ben sambian bekal etetiakin orang seselamat dunya Allahumma
langkong-langkong bisa ongke solat berjamaah ke mas orang yu setengkaan dari dan compon niat terus solat berjamaah ke masjid tu sana sabo ada setengkaan kun ki setengkaan mon sampai du tengkaan telo tengkaan pak tengkaan mangkana gen sokona orang nyeting ke teras masjid ke teras sekir bengkir nih kan gen nyeting ngetok sokon nih kayu soko gleng nih keteretan tu sana palober sareng Gusti Allah alhamdulillah palober mangkana sambian Pak mon kita bisa salat dalem ya tak rapa gen teras ya tak rapa main dek-dekan ya nyoba apa cong mak dek latihan ke dalem ya sejak enjan tu sana sabo apa kula ni kani saran Pak kula meri hukum tak to mandek berdek ju saya tengin teng saya berdek tak baju lah aku cain malu Habib mak haram malu tu semalo neraka aduh tak baju nanti engkau meri saya tengin teng nyaman dah aki ke teras masjid dia mangkana kula teti imam mulai di lambek mon banyak orang solat Jumat banyak bedening las teras masjid kula tak toman kikir tak toman mang lo mapan setidak-tidaknya tu sana isabo kan banyak orang siki polan kita abajeng bade teras masjid kira punten ambil dari ya ada ya beb saya luar tak pakona ke dalam tak rap ke luar tak rap aja tak masalah deki mulai teret ke dalam salah tak abajeng engkau kau cair bener jarang saya muka hidayah ni ke benih ha beb benih kia saya muka hidayah ni ke Gusti Allah tinggalkan teras masjid bela mapan nanya engkau mapan sip mangkana sambian yu datang ke pengajian kula make rutinan deng orang garo toju ngalak senyaman kula tak teman ngamuk toman make cur ngoncur beb kula cur ngoncur sip bagus lanjutkan tak apa cereng pengajian majelis taklim ni ke beni andien manong beni andien ha beb beni andien kia kedukna saya beb Gusti Kanjeng Nabi saya ada bu raudhah min riyadil jannah majelis nikah kedukna Gusti Allah pengajian ni ke taman-taman surga Gusti Allah sebeda ning dunya teti majelis nikah ju raudhah min riyadil jannah taman-taman surganya Allah yang ada di dunia teti beni andin Habib beni andin dia ya beni andin pasapa kedukna Gusti Allah teti orang cek wama tu wajah ya magaya ngampung kap bi make Habib make kiai ngampung sebeni Habib sebeni kiai ngampung kia pada ngampung ke saya Habib ngampung dek Gusti mangkan mun teti orang ngampung cek wat maga cek yes mai cek kumaa mayuh atoro ahlakka Gusti Kanjeng Nabi mula kula ben sambian Pak bisa ngelakonin salat berjamaah keluarga kula ben sambian makelah beni Habib makelah beni nak foto na kiai make beni nak foto na wali songo inni fa'ilun inni ala nafsika bikasrati sujud debun Gusti Kanjeng Nabi inni fa'ilun mon kakek bisa ngelakonin salat lima bekto swarga apa can sengko debuna Gusti Kanjeng Nabi inni ala nafsika bikasrati sujud tapi tolong aben tibi kalaben benya ibe kebenya sujud dak Gusti antakana antar muka kalaben baro kana para ulama kalaben baro kana para kiai kalaben baro kana masjid at-taufik kalaben baro kana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulaben sampean seteje serabu etetiaki orang-orang seselamat dunya etetiaki nak foto sesoleh ban soleh Allahumma ya Rabb barokana para ulama ya Allah barokana kuruh ya Allah barokana masjid at-taufik ya Allah barokana Gusti Kanjeng Nabi ya Rabb
saya aketuin penyakit ya Allah, peberesaki ya Allah. Saya beres paringin lanceng umur ya Allah. Saya lanceng umur paringin sehat wal afiyah ya Allah. Allahumma. Saya aketuin orang sepo dua seki odi ya Allah, paringin lanceng umur sehat wal afiyah ya Allah. Paringin putra na bisa apek te ko orang sepo na tunya akhirat ya Allah. Allahumma. Saya aketuin orang sepo saya ampun na tinggal tunya ya Allah. Sepora aki tu satu sana ya Allah. Angkat seterjeta ya Allah, pemasuk aki ke swarga na ajunan ya Allah. Allahumma ya Rabb ya Arhamar Rahimin, barokana masjid at-Taufiq, barokana kuruh ya Allah. Saya ketui lakih ya Allah, tetiaki lakih orang lakih sesoleh ya Allah. Saya ketui bini ya Allah, tetiaki bini orang bini sesolihah ya Allah. Saya ketui potrah tetiaki potra na potra saya apek te ke orang sepodu antunya akhirat ya Allah. Allahumma ya Rabb, barokan para ulama ya Allah, barokan kuruh ya Allah, angkat balak ban musibah badading ti sakak dinto ya Allah. Saya tak saya angkat aki ya Allah, saya tak bekus angkat aki ya Allah, saya cuba angkat aki ya Allah. Ya Rabb, seki jauh dari ajunan bersama aki ya Allah. Seki tak lebur ibadah pelebur aki ibadah ya Allah. Seki tak lebur asolat pelebur aki asolat ya Rabb. Seki lebur maksiat ya Allah, pecewaki ya Allah. Sepora aki tu sana ya Allah. Paring aki hidayah, paring aki magfirah ya Allah. Peteti aki orang sebagus dunia akhirat ya Allah. Allahumma ya Rabb, barokana para ulama ya Allah, barokana kuruh, barokana Gusti Kanjeng Nabi ya Allah. Ya Rabb, seki jauh cucu napa sama aki ya Allah. Orang laki seki tak ndik bini ya Allah, paringin orang bini sesalihah ya Allah. Paringin orang bini serat tin ya Allah. Seratin atena ya Allah, ratin ibadana ya Allah, ratin akhlaka ya Allah. Orang bini semer Ma'akillah, amin ya dah. Ikan bener, makai ratin mentak merti ke bayar apa? Tina makai sah biasa, saya penting merti. Sebulan ngandung. Allahumma, ya Allah, orang bini sekitar andik laki ya Allah, paringin orang laki sesoleh ya Allah. Orang laki segenteng ya Allah, ganteng ahlakkah, ganteng kelakuanna, ganteng debuna, ganteng ibadana ya Allah. Orang laki sebisa ngangkat derajat sebini tunya akhirat ya Allah. Allahumma ya Rabb ya Arhamar Rahimin ya Akramal Akramin, kalaban barokana para ulama, barokana masjid at-Taufiq ya Allah. Malam semangkin kak dinto seteja masyarakat bendungan nutuaki cinta kada Gusti Kanjeng Nabi ya Allah. Cinta ke Nabi na ajunan ya Allah, cinta ke Rasul panjenengan ya Allah. Papolongaki abdina sateja sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, cek pacewaki abdina sateja sareng Gusti Kanjeng Nabi ya Allah. Pasemaaki mulai dari dunia ya Allah, pasemaaki paki ning akhirat ya Allah, pasemaaki paki ning swarga Gusti Kanjeng Nabi ya Allah. Allahumma ya Allah, malam semangkin abdina sateja papolong ikan nangan sebagus ya Allah. Papolong aki tahun datang ya Allah dalam keadaan selebih bagus ya Allah. Dalam keadaan ahli ibadah ya Allah. Dalam keadaan lebih takut keajunan ya Allah. Lebih istiqomah ya Allah. Lebih iman keajunan ya Allah. Allahumma ya Rabb, barokana para ulama, barokana para kuruh, barokana masjid at-Taufiq ya Allah. Sateja para takmir masjid ya Allah, para panitia masjid ya Allah, remas masjid ya Allah, senorok berjuang ya Allah, mulai dari awal sampai akhir ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah, paringaki istiqomah ya Allah, paringin kuat ya Allah, petetiaki orang sebagus dunia akhirat ya Allah. Allahumma ya Rabb ya Arhamar Rahimin, barokana Gusti Kanjeng Nabi, barokan masjid at-Taufiq ya Allah. Ya Rabb, seteja saya bantu dalam terselenggaranya acara malam semangkin ya Allah, yang ikut mensukseskan ya Allah. Senoro abantu kalaban tunyana, abantu kalaban obeng, abantu kalaban tenagana. Senoro masang
pentas, masang tarop ya Allah, masang lama ya Allah, senoro AC bersih ya Allah, masang kabel sound system ya Allah, senoro ngepel norok nyapa ya Allah, senoro persiapan melirik berin les sodela tak asaren ya Allah, semasang bul umbul ya Allah, senoro amasak bedening budi ya Allah, senoro arasanan melolo tak toman nyombang panapa ya Allah. Ja'akillah tua aki mantermo ke setajana rezeki na itambahna ya Allah, parengin rezeki sebarokah ya Allah, parengin rezeki seselamat dunia akhirat ya Allah. Allahumma angkat derajat keluargana ya Allah, petetiaki orang sebender dunia akhirat ya Allah. Allahumma. Saya terakhir barokana para ulama, barokana Masjid At-Taufik, barokana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantermo ke peten kau le sarang ajunan saja bila ampun depak kebeng kita umur pada pak kalaban husnul pada pak kalaban husnul pada pak kalaban husnul. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nikah sebisa ayat oraki sarang beten kau lah beda salah, beda lopot, beda korang, beda lebih nah beten kau le atas nama manong sebiasa sebanyak kala bentusa saya tak akan ilmu apa-apa nyok ibu-ibu pangaporah dek setajana para ulama, para kiai, para ustad, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat sesepuh dan pini sepuh, langkong-langkong para remas masjid seteja, para pancendengan pak setajana seporana pak ki sebeda kir kanto seteja kir pengkiran seporana pak ki sebeda bun budi kir pengkiran kak di seporana pak ki yuk seporana yuk ki yang ada di bawah semuanya guys, angkat tangannya guys. Habib minta maaf ya guys. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.